Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'd. Saudara-saudara dimanapun berada, Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya bersama dengan dua qari yang masya Allah tingkat dusun. Ya, dua qari yang luar biasa, yaitu di sisi kiri saya bernama di samping kiri saya, di sebelah kiri saya ada Al Ustadz Kiai Muda Alimuddin. Di sebelah kanan saya ada Al Ustadz Agus Riyadi. Dan insyaallah kita akan melakukan battle pada hari ini, yaitu battle Sari Tilawah. Oh, betul ame. Sekarang saya berada tepatnya di Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, mungkin teman-teman tahu di mana letaknya Bone, atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke Bone. Ya, sekarang saya ada di Bone, teman-teman. Sekarang wajib. Wajib nih. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kemudian tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Afka Turate. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja mendengarkan qari kita. Ya, insyaallah qari kita akan membaca surah Ar-Rum ayat 21, yaitu wa min ayatihi dan seterusnya. Insyaallah kita yang pertama kepada Ustadz Agus Riyadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Jawab nih. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله